Egipatska država nastala je na prostoru Afričkog kontinenta, isto tako rano kao i države u Mesopotamiji. Danas interesovanje za ovaj period i ovaj prostor počinje s početka 20. veka kad je Howard Carter otkrio i otkopao grobnicu Tutankamona. Od tada pa do danas interesovanje svetske javnosti i naučnih krugova itekako je vezano za ovaj prostor i za ovo vreme. Nastanak država vezan je za nastanak noma, odnosno seoskih opština koje su posljedica raspadanja rodovskog društva u dolini reke Nil, tako da u tom procesu nastaju prvo dve velike države, to je Gornji i Donji Egipat, a onda negde oko 3000 godina pre naše ere, faraon Menes, vladar Gornjeg Egipta, pokorio je Donji Egipat i nastala je država čija je prestonica bio grad Memfis. Faraon je titula koje nose vladari na ovom prostoru i znači velika kuća ili dvor. Ta titula je nasledna, oblik vladavine je diktatura i pošto je vlast nasledna, u vreme postojanja Starog Egipta postojale su 31 dinastija. Čitavo vreme postojanja ove države možemo podeliti na period Starog carstva, Srednjeg carstva i Novog carstva. Uzima se da Staro carstvo traje negde oko 2700 godina pre naše ere do 2200. godine pre naše ere i u tom periodu egipatska država se širi prema Sinaju. Sina je izuzetno bogat bakrom i tirkizom, tako da je to faktički rudarska oblast za ovu državu. U ovom vremenskom periodu veoma značajne su piramide, koje su značajne naravno za arheologe. Negde oko 2700. godine pre naše ere nauka kaže da je nastala Keopsova piramida. Njena visina je oko 146 metara, a pored Keopsove piramide druge po veličini su Kefrenova i Mikerinova piramida. Tako da se vreme nastanka piramida vezuje za Staro carstvo. Ova država je nestala u građanskom ratu kada su plemena Azijati srušili ovu državu. Srednje carstvo nastaje negde oko 2040. godine i traje do 1730. godine pre naše ere. Njeno središte, znači više nije Memfis, nego Teba i Teba će se pojaviti kao izuzetno važno administrativno središte ove države. U ovom vremenskom periodu egipatska država se širi naravno prema jugu, tu je Nubija, a isto tako je razvijeno i rudarstvo na Sinaju. Nestanak ove države vezuje se za dolazak Hiksa, koji su narodi semitskog porekla, oko 1730. godine pre naše ere. Faktički, Hiksi su srušili Srednje carstvo. Rat za oslobođenje i ponovni nastanak države opet je vezan za prostor Tebe i bio je negde oko 1550. godine. Novo carstvo traje od oko 1550. do 1070. godine pre naše ere i ovaj period je izuzetno značajan. Prvo imamo mnogo više podataka iz ovog vremenskog perioda. Znamo da su faraoni stvorili stajaću vojsku koja je jako bila bitna za širenje egipatske države. Od vladara značajni su Tutmes III, koji je živeo u 15. veku pre naše ere, gde se Egipat širi na prostor Sredozemlja i naravno dole na jugu prema Nubiji, to je dolina reke Nil. U ovom vremenskom periodu pojavljuje se i prva žena vladar u istoriji, to je Hatshepsut, i ona je vladala u 15. veku pre naše ere. Ona je bila kćer faraona Tutmesa I i supruga faraona Tutmesa II. Najznačajniji vladar ovog vremenskog perioda je faraon Ramzes II. On je negde oko 1300. godine pre naše ere, šireći egipatsku državu prema severu, odnosno prostoru uz Mediteran prema Maloj Aziji, došao u sukob sa Hetima, hetskim vladarem Hatušilišem III. I u bici kod Kadeša rešen je taj sukob, jer prvi mirovni ugovor koji je sačuvan u istoriji jeste ovaj mirovni ugovor koji su sklopili Ramzes II. I Hatušiliš III. Dalji nestanak egipatske države
U 7. veku pre naše ere na prostor Egipta dolaze Asirci. Asirsku državu su pokorili Persijanci, tako da će se Persijska država u 6. veku pre naše ere pojaviti na ovom prostoru, a u 4. veku pre naše ere slede osvajanja Aleksandra Makedonskog i faktički tad počinje taj helenistički period Egipta. Ono po čemu danas prepoznajemo egipatsku kulturu jeste pismo, jer to je karakteristično hieraglifsko pismo. 1822. godine Champollion, Jean-François Champollion, je na predmetu koji nam je poznat kao kamen iz rozete uspeo da dešifruje ovo pismo, tako da su hijeroglifi danas pročitano pismo. Za prostor Egipta značajna je biljka papirus, jer se od nje pravio materijal za pisanje i faktički i po papirusu mi danas prepoznajemo stari Egipat. Što se religije tiče, egipatska religija je politeistička, to je verovanje u više bogova. Bog Ra je bog sunca, ovo su u vašem udžbeniku bogovi koji se pominju. Oziris, bog podzemnog sveta, Izida, boginja rađanja, stvaranja u prirodi. Set je bog pustinje, mraka, nasilja. Anubis, bog balsamovanja i javlja se kao važno božanstvo zaštitnik grada Teme, bog Amon, koji će se kasnije pojavljivati i pod nazivom Amon-Ra. Monoteističku religiju u Egiptu u 14. veku pre naše ere pokušao je da uvede Amenhotep IV, koji je negovao kult boga Atona i u tom cilju i u jačanju kulta ovoga boga promenio je čak i svoje ime u Ehnaton. Njegova prestonica Ahetaton danas je Tel El Amarna, tako da taj pokušaj je vezan samo za faraona Amenhotepa, jer će njegov sin Tutankhamon faktički se vratiti politeizmu. U egipatskoj kulturi pominje se 600. godina oko pre naše ere, znači to je oko 600. godine pre naše ere, faraon Neho i ekspedicija za koju se verio da je to prvo oplovljavanje Afrike, jer ostali su zapisani podaci da su preko Punta i Pigmeja faktički moreplovci se vratili. Prema onome kako su opisivali položaj broda u odnosu na sunce, može da se zaključi da je to put koji su oni preduzeli oko Afrike. Na polju nauke, egipatska kultura je izuzetno bogata, tako da je razvijena matematika, astronomija, astrologija, medicina zbog balsamovanja, a građevinarstvo, odnosno arhitektura, je prisutna i danas, odnosno njeni ostaci kao turistička atrakcija egipatskog turizma. Na prostoru koji zovemo Stari istok i u vremenu koji zovemo Stari istok, narod Feničani semitskog porekla ostavio je itekako svoj trag. Oni nisu imali svoju državu, priznavali su vlast Vavilonske države, Asirije i Egipta, a poznati su po velikim gradovima na istočnoj obali Sredozemnog mora, od kojih su najznačajniji grad Tir, Sidon i Bilbos. Ovaj prostor je poznat po razvijenom zanatstvu i trgovini, a po nekim materijalima koji su poznati do dana današnjeg, treba reći da su izrađivali pergament, da je na tom prostoru rastao kedar i kedrovina je jako važna za razvitak brodogradnje. Poznavali su tehnologiju izrade stakla. Pošto nisu imali svoje države, na tom prostoru gde je oskudan prostor za život, Feničani su gradili svoje kolonije i od mnogih kolonija u Sredozemnom moru, koje su oni podigli, najznačajnija je Kartagena. Za svetsku kulturu poznati su po prvom fonetskom pismu koje je imalo 22 suglasnika. Na prostoru gde su se naselili Feničani, došli su i Hebreji, odnosno Jevreji, narod semitskog porekla. Svoju zemlju su nazvali Hanan i to je prostor koji geografski uobličuje reka Jordan, Mrtvo more i Sredozemno more.
Hebreji negde oko 13. veka pre naše ere dolaze na ovaj prostor, zatekli su Filistejce koje su pokorili i današnji naziv za Palestinu, odnosno za palestinski narod, proističe iz ovog naziva. U 11. veku pre naše ere formiraju svoju državu, to je Izraelsko-judejsko carstvo. Od vladara izdvajaju se David i Solomon. David je osvojio Jerusalim, izuzetno kasnije važan kulturni i verski centar za Jevreje i danas naravno, a njegov naslednik Solomon je poznat kao izuzetno mudar vladar. Jevreji su jedini monoteistički narod u čitavom starom veku do pojave hrišćanstva na ovim prostorima i njihovo vrhovno božanstvo je Bog Jahva. Ova država se raspala se na dva dela, na državu Izrael i Judeju. Izrael je na severu bio, njena prestonica je grad Samarija i u 8. veku pre naše ere ovu državu pokorili su Asirci. Judeja na jugu je živela nešto duže, njena prestonica je grad Jerusalim i 586. godine pre naše ere vavilonski vladar je pokorio Judeju, razorio Jerusalim, srušio Solomonov hram i faktički tad počinje period koji se zove vavilonsko ropstvo. Jevreje će iz vavilonskog ropstva osloboditi Persijanci. Religija Hebreja je judaizam, vrhovni bog je Jahve. Mojsije, za koga se smatra da je iz ruku Boga Jahvea dobio 10 Božih zapovesti, taj deo je ušao u Stari Zavet sa drugim istorijskim spisima koji čine Bibliju. 1948. godine postoji država Izrael do danas. Na Starom istoku pojavljuju se i dva indoevropska naroda. To su Hetiti i Persijanci. Hititi su na prostor Male Azije došli krajem 19. veka pre naše ere i njihova država je skoncentrisana oko reke Halis. Zna se da su razorili Vavilon, da su 1300. godine pre naše ere pobedili kod Kadeša Ramzesa II, egipatskog faraona. Za njih je karakteristično da su od samog početka imali gvozdeno oružje. Oko 12. veka pre naše ere država se raspala, a onda su ih konačno u 8. veku pre naše ere uništili Asirci kad su širili svoju državu prema zapadu. Prestonica Hitita bila je Hatuša u starom veku, a taj prostor, odnosno taj grad, danas se zove Bogaskoj. Drugi endoevropski narodi su Persijanci. Negde oko 1000. godine pre naše ere na istom prostoru pojavljaju se dva naroda. Jedni su Međani, drugi su Persijanci. U 7. veku pre naše ere Međani stvaraju državu Mediju. 612. godine pre naše ere sa Haldejcima su razorili Ninivu, to je kraj Asirske države, porazili su Persijance, a Haldejci su stvorili novo Vavilonsko carstvo. Međutim, persijski vladar Kir oko 550. godine pre naše ere osvaja Mediju i onda imamo dominaciju Persijanaca. Njegov naslednik Kambiz je osvojio Egipat oko 525. godine pre naše ere. Njegov naslednik Darije I je počeo rat sa Grcima, to je grčko-persijski rat, i konačno u 4. veku pre naše ere prestala je da postoji država Persija kad ju je osvojio Aleksandar Makedonski. Država Persija je bila podeljena na satrapije kojima su upravljali namesnici satrapi i ova podela je preživela persijsku državu jer su i helenističke države na ovom prostoru imale isto administrativnu podelu. Zna se da je persijska država imala prvu uređenu poštansku službu. Put dug 2500 km od Suze do Efesa nazvan je carski put i napravljen je da bi pokazao i odnosno povezao istok i zapad ove države.